Dziękuję, że poczekałaś. Proszę bardzo. Panie, przyjdź, o Jezu, Maranatha. Maranatha, Panie, przyjdź, o Jezu, Maranatha. Jak cud z nieba głodny głos, geta wielki chór skabał. Alleluja, zbawienie, chwała i moc, zbawienie, chwała i moc, Albona. Maranatha, Panie, przyjdź, o Jezu, Maranatha. Maranatha, Panie, przyjdź, o Jezu. Браты і сёстры, дорогая моладзь, яднае нас сёння на гэтай Еўхарыстыі Езус Христус, які сабраў всіх вас з розных куточкаў, каб прыехалі разам. Для таго, каб праслаўляць добрага Бога, каб пазнаваць Яго, для таго, каб правесці гэты час разам, каб можа паглыбіць сваю веру і хоць крышачку стаць бліжэй Езуса Хрыста. І мы ўсе дзякуем Богу за гэты вялікі дар, за гэтую магчымасць сустрэцца разам, магчымасць будаваць гэтую супольнасць нашай веры, якая яднае нас, якая аб'ядноўвае нашы інтарэсы. І з гэтымі думкамі мы распачынаем сённяшнюю Еўхарыстыю, якой падзякуем Богу за гэты вялікі дар веры, якую мы атрымалі ад нашых продкаў, ад нашых бацькоў, ад нашых бабуляў, дзядуляў, тым больш, што сёння касцёл узгадвае ў літургіі святых Еўхіма і Ганну, бабулю і дзядулю Езуса Хрыста. Верность Твоя няхай прыйдзе да мяне, і я буду жыць, бо закон Твой суцяшэнне маё. Як жа я, Пане, люблю Твой закон, тому я люблю Твои заповеди большим золота, чем золото чистое, тому кіруюся всеми загадами Твоими и ненавиджу кожный шлях і лживы. Хваласілю, каб у своїй праці накіравалися принципами справедливості і любові, себе просим. Молимся за суженство в нашій країні, каб будували вони своє щастя, ідучи за світлом віри, себе просим. Молимся за нас тут присутних, каб правда тим, що ми належимо Христу, наповняла наше серце радістю, себе просим. Biskup nagадав нам усім об тим, каб ми в своїм житті трималися ієрархії каштовності. Вельми часто эта иерархия в нашем житті, в житті сучасного чоловіка зовсім інша, ніж та, яку нам пропонує Бог. І ми ставимо все з ног на голову. Ведаємо, що так довго не можемо стояти, і напевно, такое життя не буде вести до щастя на этой землі і у щастя вічного у небі, до Божого володарства, яке, як ми всі сказали, у яке, як ми всі сказали тут, під час гомілії біскупа, хочемо прийти. Дякую, Екселенція, за гомілію, дякую за те, що ви узначали святую імшу, дякую ще раз усім вірникам і продовжуємо святкування гэтага Дня моладзі, малітоўнага спаткання нашай моладзі. Дзякуй всім. Дарагія, толькі што наш архіпастыр узгадаў, што сёння сонца пячэ як у Сахары, як у Афрыцы, як у пустыні. Мы ведаем, што таксама наша краіна перажывала пэўны час такой пустыні.
Калі зачыняліся храмы, калі яны былі зачынены, калі выкладалі навуковы атэізм, казалі, што Бога няма, і вы павінны жыць толькі сённяшнім днём, жыць толькі для сябе. І можна параўнаць это з пустыняй. З такой з пустыняй, са спекотай, у якім пячэ сонца. І в такую пустыню Бог накіраваў чалавека, каб ён ішоў і адраджаў касцёл, каб ён прынёс гэты дожджык, такі упрагнёны, такі прыемны. Бог паслаў нашага архіпастыря Тадэвуша на нашу зямлю. Вы ведаеце, што сёння спаўняецца роўна 25 год з таго моманту, калі святы Ян Павел II прызначыў яго біскупам на нашу зямлю. Можна сказаць так, прарокам у эту Сахару. Павіншуем яго сёння з гэтым цудоўным днём. Сёння юбілей. Чвэрць веку таму назад папа прыслаў яго да нас, каб ён дапамагаў нам будаваць гэту іерархію каштоўнасцяў і лучыцца з Богам. Пазней ён паслаў яго ў Расію, у Маскву, для таго, каб ён і там адрадзіў касцёл. І зноў вярнуўся да нас, бачачы плён, можна сказаць, сваёй працы, свайго супрацоўніцтва з Богам. Яшчэ раз віншуем вас, ваша эксцэленцыя, і жадаем шматлікіх Божых дароў, ласкаў. Памятайце, мы вас вельмі любім, шануем і цэнім. А плён вашай працы на нашай зямлі бачны ваўсюды, па ўсіх парафіях. Колькі ксёндз біскуп Юрій закрануў яшчэ раз слова пустыня і много раз сказаў пра пустыню. Сапраўды гэта была такая духоўная пустыня, духоўны Чарнобыль. Чарнобыль, ведаем, якую беду прынёс, але быў таксама і духоўны Чарнобыль, які выпаліў усё, і выдавалася, што ўжо не адродзіцца гэтая зямля, яна адраджаецца, вы з'яўляецца сведкамі. Але хацеў бы сказаць пра нешта іншае, пра тое, што нагадваў біскуп, каб ведаць іерархію каштоўнасцяў, і таксама пра пустыню. Па пустыні ідзе адзін чалавек, ідзе адзін, другі, трэці, і ўсё ў яго закончылася, няма вады. Ён хоча так піць, ну зусім няма. Ну і спатыкае крама нейкая стаіць, падыходзіць, а там галстукі прадаюць. І прадавец кажа, купі галстук. Да нашто мне галстук гэты патрэбны? Я хачу капельку вады, мне піць хочацца. Ну як сабе хочаш, ідзі, пашоў, ідзе далей і бачыць вялікі рэстаран. О, там-то нап'юся, падыходзіць, а там яму кажуць, без галстукаў не ўпускаем. Гэты галстук, гэта менавіта тое, што павінна быць на вяршыні гэтай іерархіі каштоўнасцяў. Гэта ласка Божая, якая сапраўды ажывіць нас нават з пустыні Сахара. Ты только можешь сердце платить мое изменить напоить живою водою, чтобы стать небеса там, где ты благодать.
Upowanie moje i sila nasza. Bogi jak suszko dusza, prasila Господь. I upowanie moje i sila nasza. Bogi jak suszko dusza, prasila. Как? Начинаете? Upowanie moje i sila nasza. Bogi jak suszko dusza, Что вы об этом думаете? Валерка, Валерка. Это выступает рыба. Что, много фоток сделали? Как вам концерт? Молодцы. Чуть-чуть видно. Так как загорится лампочка, начинается. Что ты не хочешь сюда пошла? Засранка, ну. Как снимаешь каждый палец? Это плохо работает как-то. Поворачивается. Ну, спасибо. Это будет фото. Это твой Титаник. Пускай бы сняли его. Этого бедного дядю. А как тебя зовут? Валера. Валера. А сколько ты с Минска? С колодища. Спортивная там команда? Спортивно. Ростова. Таня. Вот так. Что это? Я вас обрезал. Что за вопрос? Как вам рыбы? Отлично. Что единственная песня, которую знаю. А, ты самый любимый Таня. Что? Слушали с вами песню. Я прослушал. На самом деле я так подумала, что мы живем в очень хорошей стране. Потому что Стесняется. у нас не преследуют систему. Мы можем свободно вызнавать свою веру. У нас есть храмы, в которых мы можем молиться. На самом деле у многих людей этого нет. У многой молодежи этого нет. И что самое удивительное, так это то, что мы сейчас все очень-очень молодые, очень-очень прекрасные. И мне кажется, что это наше время. Наше время, чтобы что-то делать для Иисуса, чтобы стремиться жить для Него. И будьте готовы к тому, что вы в школе, в университете, на работе. Если будете с Ним, будете всегда белой вороной. Но это прекрасно, знаете почему? I know, and you always think, always speak critically.
благословения, окей? Раз. А можно включить сначала первый трек, а потом практически сразу же второй. Вот, и все, в принципе. Like a girl changes clothes. 'Cause you're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. You're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down. Такие есть ролики в интернете по всяким темам католическим. По каким?
И что? И мы думали делать ролик. И ты да, помнишь? Считается. Хорошо мечтать, правда? Ой, мы хотели у тебя. Ролик? Тебе же здесь ничего не видно. Виталик, давай. Что-то оно так... О, видео. Все, хватит, Сас. Что так мало? Можно присесть. Представляем имя Иисуса Христа.
Я закликаю всіх молитися о покликаннях до святарства і консекрованого життя семінарії у Пінську, семінарії у Гродні. Гэтыя семінарії чекають вас, чекають молодих людей. І підходили некоторі молоді люди і питалися, що зробити. І, може, хтось вагається. Треба сьогодні на молитву спитатися Бога, коли така Божа воля, коли Бог кличе, йому треба відказати так, як відказала Марія. Не шкода самого себе, не шкода заахвяраваць себе, свое служение Богу и людям, каб толькі досягнуть гэтае валадарства, каб мець гэтую перліну. Каштоўнай рэчы. Але ці не так можа быць у духовным жыцці, у жыцці чалавека? Святы апостол Павел кажа, там, дзе быў грэх, там сёння, дзякуючы адкупленню, дзякуючы ласцы збаўлення, сёння ласка Божая. Гэта ласка Божая вялікая, гэта ласка Божая вядзе чалавека да збаўлення. Аб гэтым нагадвае таксама і апостол народу ў сённяшнім другім чытанні. Наприкінці цієї святої мші хотів би подякувати найперш Пану Богу за дадену нам ще раз можливість зібратися, дадену можливість ще раз порозмишляти, порозважати об духовному житті, об проблемах, з якими спотикається молодь і сучасне чоловічество. Дякуємо Богу так само за добрую погоду, вже за вельми добрую погоду. Дякуємо вам, що ви витримали цю погоду, бо, напевно, не легко було, і вчора особливо вечором, і сьогодні так само таке гаряче сонце. Дякую усім святарам, там біскупам, вчора біскуп Юрій з нами був, означав святую мшу, позавчора навідав нас хоч коротко біскуп Антоній Тименко. Дякую всім святарам, які в эти дни концелебровали разом со мной святую мшу и так само споведали, проводили круглые столы. Dziękuję dla pani Zofii Sokolowskiej, dla Jana Pospieszalskiego, którzy nie pierwszy raz już są tutaj. Tak samo Jan Pospieszalski wystąpił z wykładem. Pani Patrycja Hurlek, dla której też szczerze dziękuję. Dla pana Macieja Bodasińskiego. Były to bardzo ważne wykłady i na pewno młodzież wiele wyniosła, wiele wzięła sobie, aby jakoś w jakiś sposób korygować swoje życie. Szczęść Boże, niech dobry Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo. Особливо подяку хочу виказати парафіянам вінницьким, тим, які працювали на кухні, невідомо чи бачимо, не бачимо за цим екраном. Ось,
але не всіх накормили. Дякую. Дякую тим парафіянам, які вже традиційно приймають на домов, на ночлег молодь увесь гэты тыдзень. Гэта вельмі важна. Так само тым, які дапамагаюць прадуктамі і дапамагаюць тут у правядзенні гэтага свята. Без вас, напэўна, было бы цяжка гэта правесці, а ўжо 7-й раз тут адбываецца такое свята. Гэта вялікая ўдзячнасць. Гэтым самым вы прымаеце ўдзел, актыўны ўдзел у жыцці нашага касцёла. Дзякую вам. Сведчыць аб нашым касцёле, бо на вас будуць глядзець як на прадстаўнікоў нашага касцёла. Жадаю, каб сапраўды гэтая пілігрымка, хочу гэта так назваць, у Парыж, спатканне са скаутамі Еўропы было для вас плённым і каб умацавала вас найперш духоўна. Дзякую яшчэ раз для вас. В наступным годзе спадзяюся, што будзе больш, і спадзяюся, што наступны год таксама прынесе для нас много радасці, калі спаткаемся тут, радасці найперш духоўнай, у нашым духоўным адраджэнню, у імкненні да Бога. Няхай вас благословить Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Ksiądz proboszcz jeszcze przypomniał, podziękujemy jeszcze księdza proboszcza, bo na jego pleczach все leżało. On organizacyjny komitet tak samo uznaczał, ale tak samo jego praca veľmi była odkazna i my baczyli je powsюду. Хочу припомнить, что с минулого года тут был установлен отпуск подчас таких урочистостей, як сьогодні, тому, хто знаходиться у стані Божої ласки, хто прийняв Святую Комунію, хто подмовить молитвы и веру в Бога, и Отче наш так само помолиться у інтенції Святого Отця, може сьогодні отримати відпустку. Ще раз дякую і до нових споткань. Хит пилигримки, давай. А теперь беги, сказал беги. Прошагала. Прямо по курсу. Кто по курсу? Геронимы рулят. Организуем пилигримку до Героним. Вот это было. Что зашипели, где? Что, все побито? Не показалось. Самая пилигримка жвавая, эй, самая тривалая,
самая, самая, пилигримка жвавая, эй, самая, самая, самая тривалая. Думал, справлюсь в жизни сам, рвался к мелочным вещам, ждал, что все сойдет мне с рук, но замкнулся грязный круг. Боже, у твоих дверей я стою, открой скорей. Ты же видишь, я не лгу, жить так больше не могу. Тук-тук, это я, Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь путь из темноты. Тук-тук, Барабанщик Валера. Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь. Самая, самая, пилигримка жвавая, эй, самая, самая, самая тривалая, самая, самая, пилигримка жвавая, эй, самая, самая, самая тривалая. Это я, Боже, ты прости меня. Тук-тук, только ты знаешь путь из темноты. Тук-тук, это я, Боже, ты прости I dlatego śpiewam dla niego. Пачки лежали в горлане. Съешь, съешь, съешь. Просто всем показать. Классно тут сделали. Я вообще не сами рассказать. Ой, не-не-не, это не О, стрела. Стрела поехала. Голосуйте. И что вы решили тут ехать? До вечера. Здесь Стружанцев. Да, будет пленный день. Молодцы. Мы в вас верим. Мы в вас верим. Ладно, все, мы пошли. Желайте нам удачи. Не, ну мы посмотрим еще. Пускай помучается. Ну, вообще, сейчас сразу становится красненьким, да? Не-не, это не так просто. Понимаешь, тут многие едут близко. Я еще камеры напугаю. Я думаю, недолго они. Они уже знают такое, наверное. На колени становитесь. О, нет, да. Вот и все. Я говорю, а что они, куда они все? Там есть место хоть. Понял? Не прошло и полгода. Ну хотя бы до Ивия, что вы там мучаетесь? Работяга какой-то думает, надо остановиться.
Облом. Не, побежали. Все нормально. Договорились. Молодец, Валер, ты... Сейчас я заодно их сниму. Все снимается. Машем. 26-29, 4-й регион. До Гродно. Ты только можешь сердце мое изменить живою водою, нежным небеса там, где ты, реки Как вам рыбы? Отлично. Что ж, единственная песня, которую не знаю. А, ты самый любимый Виталик. Что? Слушали с вами песню. Я прослушал. На самом деле я так подумала, что мы в очень хорошей стране. Потому что Стесняется. Все знают, это все мы можем свободно вызнавать свою веру. У нас есть храмы, в которых мы можем молиться. Мы сейчас все очень-очень молодые, очень-очень прекрасные. И мне кажется, что это наше время. Наше время, чтобы что-то делать для Иисуса, чтобы стремиться жить для Него. И будьте готовы к тому, что вы в школе, в университете, на работе. Если будете с Ним, будете всегда белой вороной. Белая Но это ворона. прекрасно, знаете почему? always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot, then you're cold, you're yes, then you're no, you're in, then you're out, you're up, then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. We used to be just like twins, so in sync. The same energy. Now's a dead battery. Used to laugh about nothing. Now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. 'Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You shouldn't really wanna go. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. Someone call the doctor. Got a case of love bipolar. Stuck on a roller coaster. Can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. 'Cause you're hot, then you're cold. You're yes,
Jesus como Redentor. A bênção Francisco nos traz, mas um raio de luz, da esperança, de amor e de paz.